I danas je sa nama Dragan Stojanjelović, koji će nam nešto više reći o etimologiji i značenju lokalnih naziva balkanskih neoromana. Čujmo sada šta o nazivima pripadnika različitih grupa balkanskih romana veli Dimitrije Kantemir, moldavski vladar. Dakle, danas Moldavci, Munteni, prekokarpatski Vlasi, Mizijci, Vlasi na teritoriji Srbije i Bugarske, Beserabljani, Epirci sebe ne nazivaju sveobuhvatnim imenom Vlahi, već samo Rumuni, a svoj jezik nazivaju takođe jezikom Rumuna. Pa opet ako jedan Moldavac, jedan Muntenin, jedan Mizijac i tako dalje bi zapitao nekog stranca ili došljaka da li zna njihov jezik, pitao bi na sledeći način: Šti rumnješti? Znaš li rumunski? Ne bi mogao niko da mi protivreči činjenicu da od tih romana vuče poreklo rumunska populacija koja nastanjuje i danas ceo Epir i okolinu Janine, pošto nam je jezik svedok, jer i oni govore rumunski, ali su svoj latinski jezik pokvarili grčkim i albanskim, tako da ih jedva možemo razumeti, kao i oni nas, zato ih nazivaju Grci kucovlahi, što će reći ćopavi Vlasi. Ali su oni veoma tvrdi ljudi u svojim vrlinama i mnogo izdržljiviji kod napora. A ono što je za najveće čuđenje, iako su već vekovima među Grcima i Albancima, oni čuvaju svoju nošnju koja je stara rimska nošnja kao i naša.